Talafal nei fiafi Samoan whaapoponga tala lau le Tiopolinisia. Tala tulilo mal whaamsinonga mawalunga le mata upua leo ma le sunga papali isia fikeo. Whatau le maliwal tamaitai professor o Amerika Samoa Sinavaiana Caroline Gabat. E lua mo le mawa leo le tula i le so. O le fo mai whaapito tangata maari liu le pathologist mai fiti Dr. Kalo Kivaki. Na whaatino mai lungo le sota inga televave po le Zoom la na moli mau. Ewi i le whaima motu sota inga peitai na toe mawalawa le sota inga mulmuliane ma whaawa wai. O le li fo mai alfal mai tele mtotua le na tau ati e le tino maliu sa tu lai foi. E wha mtala fo linga wa aia o Sinavaiana le taun uatu. E la ititi lava fesili na avatu iai e o lava i le loia na tula ai mo pali isia. Le fionga au nasa unisa polu e le ai fo isana fesili na whaia i le fo mai le Samoa. Vanga na i le fo mai whaapitoa mo tangata mali liu na awai mai fiti. I lunga le Zoom le na tuli le loia pali. Vanga na i le fo mai whaapitoa mo tangata mali liu na awai mai fiti. I lunga le Zoom le na tuli le loia papali. Talu lona whaapea mai i se vaenga la na li potiona suenga i le tino maliu o Caroline. Sa mau popo lava lona whai ai se itulau whaapea na foi le afu o lo pito i ai le i a whaina. Vanga na ai whafo mai o le ulu le na whaina i manu angaonga. Peita o le mafua anga o le maliu o Caroline pe ona tusia i le li potia le fo mai whaapitoa le mai fiti e afua mai i le severe traumatic brain injury. Ma whaamatala le fo mai talu ele tasi se manu anga o le ulu ai olona tino olo o iai so tanga ilona ulu. O manu aonga i le tino e peo na moli maule fo mai e au fia ai mapona ivi olona tino uata ei. Ma moli mawina fo ilona limanga vale. O le moli mau le isi fo mai le na taunu uatu iai le tino maliu le falma e matotua. Ile lua aso mulimuliane talu ona maliu. Ua amata o na faina lona tino. O se atoanga o le moli mau i tātou tala o iluma. Ai o le ato e vala awai le aso sultasi le moli mau o lo malanga. A leo le susunga a Cecilia. Inisio tala. Malimtanga aluenga o leo to ono leo Samoa o le kulupulo na tolu. Wa watu le misiona malo au fatasi talu mai COVID-19. O le isito ono fo leo Samoa o le anga alulue le Republic of South Sudan. Ilalo le UN Mission o le Sao o Samoa. E le whaatupuina o le file mu whaabao malo. O leo e au fiai Detective Senior Sergeant John Whaanualii, Senior Sergeant Sri Krishna Swanky, Sergeant Vito Linaniko, Sergeant Rico Pelletti, Sergeant Penehuro Banyani, ma Sergeant Lijay Solofa. Sa no le fiongol kom sinom tanga luengo leo au pa aulongo i tino Filipo i lungo le lato i tūlau. O sota inga televa vave. E mamoli lan wha manuianga i a sao mauli le wha moe. Mai a wha manatua tu iai o lo malanga a vea la tau masui o Samoa. Ia ngā lue mal wha maoni, wa ai ili tau le lei o le tunuu, malem ta ngā lue ngā ilwa inga wha vau malo. Mawhai le atua mata i ala ia i la tau ili taimi o ngā lue ngā. Malo i ai fo ilem ta ngā lue ngā la tau sao. Mo leo au nanga wha atupu file mu wha vau malo, ai o se mitamitanga fo ili nā. Mo Samoa. Mai le whaamsinonga le whaasolonga o mōli maua leo i lea solua, ananafi. Le na tula i aileli i talawa o Frank N.S. i la whaitele mai a taul whaamsinonga. O ie maasani o na la mafuta masia whikea li vai vase. O le lato whale tu i lalo ifo le matie, o lo o iaile maota o papali isia. O se tina e alofa. Na ia mai taua i eivaenga whaafia e tutusa i la ua. O le atali i talavo ia Frank e a o ngā musika ma ua iai lona tomai i le taina o le mea whaiwha ili le violini. Mai o le isi le nā o la so tanga masia o le tae ia o le violini e to vā i le tusi whaitau o le tina. O le asafareile i le afiafi le nā alwa e ai i le whale o sia ai ua loka le whaitatoa. Mai na te iloa lava le mea masani o na iai le ki. Sa masani ai e na nā lava le ki o le whaito o le moto si ai lalo le maa i lumo le whale. Peitai, wa ese le aso e le ese ki na i lalo le maa. Mai sa toi alua i loa ilo lātou whale. Mai le i toi wa aia i lava i asia. O le la maftanga ma le tinaif, so soani lava i lona tangata talavau. Mai ia i o e ina winga o sia e pe on whaamtala atu ia i le loia. O se tangata ele lei, ele sawa, ele o se tangata whealua, ai e nofo lava ia i le whale, i le tele o taimi. O le asolo na lua ana nafi, o le whaamsinonga,
A o whaasolo pea mo li maua leo. Ai alala lava ma le toa le sunga pali I tuane o lana loia le fionga unasa uni. Na mai tawina le tele o le esenga o le aso mua ma le aso lona lua. O le aso ngafua le mo li maua le leo na ia whaamatala ata o le fale ma fōlinga o le fale o sia I vaivase na lato maua atu I le tino maliu. Sa moli mawina I lava fōlinga mawhatia o le tina ia sia I tutonu o le whalwhaamsino. Na tangi mo oi lava ina ta ofi le whaamsino ngā mo sina taimi ma toe fo iane wha awau. O fōlinga wa aia fo ina o le tausonga le fionga ko Reti Wolf ina ua wala au e moli mau I le aso mua, le aso ngufua. O le loi mata malingi ina ua ia toe tōma natu I le aso na alua ia wha amao nia le tangata o le whale mai po olona tau ainga le o tau sa ili o Caroline Garbutt. Peitai, o le atali I talavou le na moli mawai le asolona lua. Ana nafi, sa to alava le whaatinongo la na moli mau, ma tala noa I le wala lata o le la maftanga ma le tina ia pali. Ai o tala nao nei fiafi mai lau le tio Polinisia manuia tolumanga o le nei foia solulu.